dua belum kita lain namin Tren. Nah, ayo. Ayo, Asemanis. Beri anak.
Persiapan mau dilepas lagi. Kayaknya sudah posisinya oke. Jul. Alhamdulillah sudah nyampe guys. Ini ada Pak Arif tukang peken guys. Wah, mencaca guys. Yang ini pintilnya Mas Rizky. Dibukain pintilnya ini. Ya, kasih sedikit, mumpung ada Pak Arif, di belakang, kasih sedikit. Ya, yuk, kince. Biasa muka gato bang muka reking. Aduh, dari lagi. Biasa muka gato muka reking. Ya. Yuk, kasih sedikit. Kasih. Yuk, mumpung ada di belakang. Ternyata kesulitan apa grogi guys, ngeter guys, tanang guys. Ngeter, ngite guys. Oh, ternyata ada caranya guys. Langsung lepas. Langsung lepas. Langsung kokai deh ya. Jul. Jul mah matang sama. Ada getar. Kejadian apa guys? Potong guys. Oh, potong guys. Potong titik dua. Tapi Rizky masih cekak guys. Anu pakai rit. Akun. Patah anjing. Ketung tekan gua nyaman. Pakun guys, ini guys Pak Arif guys. Ya mat, cokot dari rumah kali mat. Biasa muka gato muka reking. Iya. Lonin nanti temen-temen. Apa jadi no? Lonin. Apa jadi mak singkatnya? Bu. Oleng.